Uma H. Britain Wadan, Uday Uwe Nekinoyalam Badamba, Jonkajala, Ulade MLA Jonka Natiang Hakisnam Sheja, Kandais Pa Nyopupra, Sheja Kandais Pa Prapra, Bat Sheja Kandais Pa Kandapupra, Permadan Habaikan Burupang Ulong Bojudan Bok Haki Ending Pra. Umadan ulalong ru MDC nanong jing silang mentang nak benta laisien kinti. Hakite kisien along laisien kum u Chief Executive Member jangka Jantia District Council nang tawa along shipor kum nang ilam. Yang persya hausnem arajar baula long ru menteri kam jaka puta kasarkar jong uba iki maulong hausnem arajar. Hakaba kadan kajingakran bat penbet puat hapring ba iki maulong bat upiki mantan. Menteri Rangba Kasam. Uma HB dan ladon menta kandai pusnam kekerta barusyong usa hadulong hakasorba Jowai jongka Western Hills haringkat bakakurum jong u kakong noli kendia kabadan menta nyopu arsnam kekerta lembak ikon kisio. Ma HB dan niya kendo bat fi teng teng. So komen mani ba fidan na kamet kabukkat bat fi. Te haswa batang ya ke jingekren bat fi. Makwa ban klis wa ya ka ai ke jingmot kabadon haka kerteng jong fi baki ai baki jer H Britain Wardan War ka kerteng so na do ba baptismo pon pagen ba jer kerteng na le pai idon benta kan ni ka tma ba hadin da tma hadin Andai ba kata kapor ka bilap tamo tu kerteng kontak pad program kata gitu jauh kalau kaya dah kata kapor kalau muntah sebenarnya headmaster jauh ni kata kapor kami kayak ban halor kan kata naga polipa kiper tinggi na Britain War. Oh Britain War. Nadu usnan mayu fil asdang ban jale election na le bandon ha kapai ba. Namar ba fi job ningkong ya ke mele ha hnyo phofra le ya ke MDC fi job shwa kata na thalai. Yo popra MDC ru ne popra. Oh buta. Bro Te fi don se ka shnong nongji. Kede ke shnong ka badan se khappu. Kapur bakasam kalau muntah no kapur. Filap kumlo ka jigulong jongki jigim jongki briu saki kapur hak to kapur. Mencipa kata ini jaka jomir kata kapur kan kalau daun kan pikir harus pikir mau Mikir hins. kisah pun gemar kan biang hadin penghiyok pada kat spirit sekolah. Tebut ki briu ki ya song suk song sain hak to kapur na gidon ke jing ya kenat hapedeng ki nong song song ka mekalia bakasam Janti Hills. Dan kata anak marah itu bawa ki bangi jukain bagi kita jaka jong ni kidan bat ni sampai kum ke ilaka dong sini ilaka dong sini siliang mentang kita penartian kita kaki kita kan ni kita ya spirit district rumah kayak spirit district hadir dah nomor kadang long kejuai sok vision Tenang ta fi election nadu unyo phofra. Hakine ki jela election jo fi baro shikatta long ya ke MDC fi job nai ma. MDC main job na. Kalau sini siliang mentang siliang mentang tu kadang hawa na. Kesenang ipa siliang mentang. Dia ke MLA fi job nai. Kembali belajar nak kita yang jaga marka siliang mentang tu kadang hapsa naftia. Te hakine gisnem pilalong MLA license, pilalong MDC license. Hendai hakabanga pe iya ka jingkain ka PI. Haw hajar pra ha por ba election. Pidon pisa Ahmed jong pi tangsila.
Hakan aku dur people not yak election ni pi. Ni people pisang. Apa bisa na kita ki kiba yang seto tamo yung kau yung bro chuan bo yung kau san bo what kumadanda mo kin mau kanika kakai katong bagi ang pasyor kisna jinta nang to daga to ganang dynasty giwan ra sanin ta Oh. kata boleh tu dia rabi ba dan tangkang to 4 dan hajar dan syarat untuk kira baik beliau kan ya rabi ke margarong rabi por ngajak dan bon kebangayo ya ilang heto patang ban kinlet phasi sinong dan gibumyo baik kalin hap ai bet na nga ta si buramini kom padeva ilalang kung gaji si bet ni kita Mo dah pi yela election dah kalong pumta manong ba pinay pisa ya to si spa ban thebot to san spa tam tu ta am sia la kata am tu la kata am tu ai bisa kata kalau kau khoi sa for election kesan saya pakai untuk nolong job lagi baik ini atau kapolri lah dengan job nangkom kumga nanti dengan job yang Vincent pada kabinet minister sekarang kum yang tu ngarang job kampung je pila along ro ko museum jong ka jang je council bunse Pio i kumno ya ka jinglong jingman jong ka jang je council hakini kisni report yang ni jadi ngai gitu sekausil galong kita ulat kumno ban penmi pati kini ki bisa kajana kan kata kan pelong sorkar dan kursi am dan alang lokar deu kan kata malah senang tu pada kata kapor kini kinong try sorkar sekausil kim jia pension Parata kapur, dah kapur jangan masalah ke servis ro, tanah mana, servis ro, kalau kain kapur ni, ada tiga, makin yo pension makin yo pension kumban lo kini sarkar kan, hatta kapur kumban daya pi, ngadan daya tahu. Yo tahu nong terus berapa bujang sekarang semua. Kedita jangan kelam haduk bandai jam kong itu. Mungkin apa haduk bandai jam. Kata kapor nggak sedar sebesar kalau orang dai kumta. Piru pensan laung ini sih penerkat langgar ki. Banyak ni. Baik nak terus kakek mo. te sakawai ma ngonra ya pi ngasarai pio i ya ki kot khobor bagi tho unta shapang ka jing ya penbik pu da pedeng ka mekalea berkasa te hakato ko por ngakwa ang penken mau ya pi house name 8000 haka por jom ka sokar ba ike maulong da mekala pi pilong revenue minister te kai ka ba pilap hakato ko por ya ka jing ya penbik pu ha pedeng o ba ike maulong bod proflam bahanta hakato ko por Ada tiga kan ni kebuk kepada kita. Dia tu konon ban ban beli dari kamera. Dia tidak kau hati semua tu. Kah, betul jip dan kupta kerja keren. Kamu dah naik. Mereka tu por, orang kalian mohon tahu orang. Iki jom ni rukun pempai. Teh. Kalian jom urung kau dah kita. Mana kita gini gini balong kaput gini jonga dan dalam bahasa kasih rupi itu bentar jom di boy baru. Kami kaput kalau cermin bahasa kami jom ni.
Em kadang segini kan aku tu kapal rumah hantar orang mau tentai jom kami gitu. Keluar kayak gimana keren dong. Insekenduk para chief minister. Pembaya kau tiga. Kata bagi lagi akan dulu kelilai. Lagi para chief minister kiwan daga helikopter. Buat mengatakan pembaya setaiban dia yang kikan. Em kelilai, bisa dicongkan ni kelilai. Pelang meeting kan banyak. Kerja kata kerja. Saya pembaya kata kah. Buat kasam ni rugen yok ke jongi kir kinda ke kan utra pembaya utra. Kir kinda ke jongi kan. Tu jongi tu kamu dai ke tani ke ba ayo fi kot lah. Kata gini ke dai kini fi kini. Kalau ke nagapor bang dalam district council sini kini angka retransfer of kini kita kini retransfer kini kita tu bela asyikar bi anglok kan macam ni kini kita gimat kepada yang kata kita ban transfer bi satu kapor banyak kot dia kata nomor kini kita jami ke dalam ke Juai Subdivision bi kampan dalam full fledged district dan sibet dah tang suara ke district council tu banyak kini cuai bat kejinya le spirit district council ni kejantian kelong kerpang bi kataru kedon ke ayu kan ke inquiry ke commission of inquiry kata kapor ke report kemudian kata isa yok kita kejaga segi isa yok kejantian spirit sebelum dia kata kan prep Ya aku tu kapal saya jom fikir mau bapi yang Assam House yang Assam. Kapal bolong chief minister bakai. Fina try kalau ada beri minister yang bapi aku tu kapal. Aku kerja ke Assam House dan kita PIA no yang Assam. ni kram yo penbaik ban orang ban ai kum ta kan ban ai kata ngam kan mau begini ya ai kan pan asam ai no yang ini kan Long lalaja bangi keren subuh ban ai ki syak Assam. Kisno kung ba kisno ya ham na kaliang jong pi bayaki jaka jong ka Jante Hills badang ai biang syaka Assam. Nah ba mensuala YouTube ba usnem khat kena spa Assam puwe. Kibabun ki jaka jong ka Jante Hills kila lay lupa syapo kabiang lo. Tapi kisno ya ham mentala lalaja bangi ngidang menjur ban ai biang ki jaka jong ni syaka Assam. tawat bangi layo spirit disegam suruh ngeleh kita kajumi ban penek pi ada tu kapor kelas dalam rumah tu kapor ba ikemam lo ti iya dan kata kerja penting wan program antau badu ikemam lo ngan mengne tu mo ngasu Dodi, ia wan here ter ke helikopter, kan dulu kan beroa, mana ada tu. Jadi keren lagi para head tu, kini bayi ke Indonesia. Syukur, lang syukur sta dongway, lang dongway, amang ta. Kini ke babok din headquarter aku tu rumah aku tu tang kapor wala cindau ni bana kasim nasara apa Yo ba kaulam. kau syukur siasan kau dah kau tiang tu terakhir aku ajar halor ni para soka
kut kuta Adi nu khat khandai spa khandai pupra pa pijok election khadu je menta kalalong lese kumba jan arposne me pio I kunlo ka jinglong jiman jo ka nartiang konstitusi ko pinjum khat tos kata kala roy kala par kala kio sim no ye bi bajok aga jaka jo na mo to ko job aga jaka jo na to andai lamin andai lemen raison son kasih isi bawan kita porque todo mundo é ide siapa ikan arti yang tu kalau rutin matar pun mungkin tidak tagi bagaimana awak abang dan sabar yang boleh jadi MDC baru yang wadi itu tip pun isam ngidang itu nih tentang ini pak kita siapa kita kajau nih sejak tadi kata kasih hidup nak tidak menta lema ban yela election ki yathu khana menta ki om ki breu ki penlut daki phauklur daki klur shubo dadeja ba phi pidang mut ban yela election ko mahakani kapua pidang sola bor menta ban yang seu pai ba haba nalade pide bru bumdoni cukup kan ane dan jimut ada bataya kata api kini seni itu kita muntah muntah dan seni hari tanjung itu kita jawab apa jung itu terapi kita ni kata kisah mana dah muntah kalau ke healthy kalau healthy apa pecuai kata ban penbaik ini kan jing le jon ka chan ro ka cho na semua take care of my health kamu sana na laga health wa ka long ka nomor la yo experience kita kerja dengan orang baik dengan awan spelen de angta what the development baru what is wrong but it no la kisu tang bat penbahay kata ka pala penlero itu baile su long yo soro kinang tapan siyang soro pas na nga potyo lagi medical di hospital kini kita udah naik improvement dari jing proyek lanjong ini